alafunga bukali ni ikao mlanzi ngabu wangu wala nzari maze Facebook za hano neka mtuelewe maana halu Mwenyezi Mungu jari hifadhi lele kalima la open relationship yefasira banu wanuti wandu ikao ngo haruma relasyo ya msinadi wandu ikao walolana sha wawafikiana ukana haina wakati wanza watu mumro jahannama wauonana ngamjuheleza ndo uyelewe Marekani yohadi hauzensi za Europa yokana uzise mwanamme hau mwanamshe ukana are you married yehulola hau yehulola ngutuja ujibukana I'm an open relationship yefasira banu njalolo wala hau njalola wala nti haruma relasyo ya msinadi sha ngamina mrika uri wafikiana ukana haina wakati ranzauri tumo mro jahannama si uonana yani haina mdonge ladhimu ya respect ya stay ya randevu sha kuti na ruhusa ya humtini ya ngoma wala yevahi kati na ruhusa ya hutini ya ngoma ngawene liberite ya ukada haina mdu ya fanyizu ya nzao sha kanga mwanza umtumo mdu wa jahannama ngeladhimu au kati dembebo ngeladhimu haina mdu ya stay ya miadi alafu mimi ntu husoma ili urumi yenga mhusomwa ili uyelewe are you in open relationship yani yenga ngotumo mdu wa jahannama yode fasira hapa au kati dembebo je kujelewa eka kujelewa ngojo kontakte fundi msubuti ya hueleze bagujo subuti ya hueleza fundi msubuti ya hueleza hata uyelewe bami mtusome safiki bami mtusome Shingereza umuhimu open relationship eka huanzi haruma Facebook ya hao uyabwefa sirabo kuti haruma alaka ya uhalali kuti haruma relasyo ya msinadi yani ngawe namri kao ngamtuma mro wa jahannama shemru wakati na dura ya uhu tini ya ujalu wala wewe kuti na dura bahi ya humtini ya ujalu sheka nga mwanzao mtuma mro wa jahannama haina mnonge ladhimu ya stehi ya randevu yode fasirabu open relationship ngotumo mro wa jahannama taafundi msubuti bangujo heleza minga mzomiso Shingereza have a good day.